Either 1, 2, 3, go. तल जमादान लसु फ्याफुला जय मसिहा परमेश्वर दा धन्यवाद दागै परमेश्वर दा महिमा प्रशंसा फुलवाल लागेरी अनि याङदा तिनी अनि चु दिन अनि चु नयाँ दिन परमेश्वर से तिनी बिहिबारलाई दिन अनि ठीक राते यासेला 8 बजे ताबारी ठीक 8 मिनेट बाँकी मुला तल याङ तिनीला अनि गेदाङ द सुरुलाई अनि याङ जुदेरी जा तिनी जा अनि वाइगा दे है 4-5 जोडा गोसी नाम परमेश्वर दा महिमा फुल्के प्रशंसा फुल्के डम्फु राप्सु नाम परमेश्वर दा जा अनि तिनी दोर थिगे हालेलुया अनि ngai asala pemula ani zaman ani jumri dosak dusuga ba zaman jejale nananga ani asanga ngi gade ani zaman permission la anugrah sia hamman mula bisinga asala pemula ani dogauti nila ani gedang da surla भन्दा अगाडि अनि yang परमेश्वर दा पहिला अगुवाई हिगे अनि चु समयले अनि ngai सुरुला प्रार्थना लाला अनि yang जम्मन जाना अनि सुरुला प्रार्थना रि सहभागिता हे धन्यवाद परमेश्वर आभार हांगा धन्यवाद अनि स्वर्गला आभार स्वर्गला जम्मन भन्दा फेरि परमेश्वर आभार हांगा धन्यवाद बिना जुदेरी अनि परमेश्वर आभार हांगा धन्यवाद अनि तिनीलाई जो सबैभन्दा महान दिन अनि तिनीलाई जो बिहिबारलाई दिन परमेश्वर आभार अनि रांगदा गन्चे पिन्बा मोला अनि परमेश्वर बाबा धन्यवाद बिना अनि जो समय चुने तिनीलाई दिने परमेश्वर आभार रांगदा महिमा लाभारी अनि रांगदा प्रशंसा अनि गोबारी रांगला आराधना जा लाभर फुलबारी परमेश्वर आभा रंगलो कोलगा दे अनि जति लाग्याम परमेश्वर आभा जो जुम संगति अनि लाइभ ग्याम ओ जोडा तबेगिन मुला आभा रंगलो कोलगा दे अनि रंग उपस्थिति रांचे थन्छु आभा रंग धन्यवाद अनि पिन्बा लागि परमेश्वर आभा गन जम्मन सेमगा दे परमेश्वर आभा अनि रेडी लस्युको परमेश्वर आभा धन्यवाद परमेश्वर आभा रंग धन्यवाद अनि तिनीले जम्मन घेदांदा अनि रंगला छ्यारी चोला अनि वाइगोबा अनि प्रशंसा लाभा आराधना लाभा अनि वचन बाङमा रंग कोला दिन्छम रंग तस्युको आभा रंग धन्यवाद सुरुदेखि अनि अन्तिम समय दोहनान अनि रंग जिगन्दा रोलस्युको बिचिङै बिन्ती लाला प्रभु येशू रंग धन्यवाद अनि जो सुरुला प्रार्थना देन अगुवाइल प्रार्थना अनि रंगला छ्यारी थाना येशू प्रभुला छन्रे आमेन हालेलुया तागै जुदे यहाँ जम्मन जाना अनि जा जाग्याम अनि ज्याबैगेन सुमला नि थेनङ लाग्याम छ परमेश्वर दादा अनि परमेश्वर दा महिमा अनि प्रशंसा फुलको हालेलुया yang चुदेरी अनि पहिलो भजन नम्बर 85 दा गए डम्फु राप्सी भएको छि प्रभुलाई महिमा लदला हालेलुया आमेन
sinam kabula yulsa batula Wali nananga insire ke binana jam Jammanu jeja wali nananga insire ke binana jam Kabula jai jai la bari koile saile jammana jam Kabula jai jai la bari koile saile jammana jam Chuhoi jambu lingri ni yesu na inda satyalagam Chuhoi jambu lingri ni yesu na inda satyalagam Yesuri viswasala sami jammana dala surgari jam Jamma si Bishola anak-anak doka sami jammana dala surgari jam Tambura basi wai kosi kabula mai balatola Tambura basi wai kosi kabula mai balatola Jajale nana nadin sinam kabula yulsa batola Jajale nana nadin sinam kabula yulsa batola हालेलुया आमेन जोजोले ननाङे दिक्सिना अनि प्रभु येशूलाई युल्छ बतौला हालेलुया आमेन हालेलुया बतौला त्यो 85 नम्बरको भजन चाहिँ अनि आज चाहिँ यहाँ अनि 117 नम्बरला भजन दाइको है राखाजी तिनी राङ्गी लगुङ्री छारछार सङ्गिर बातासी हालेलुया तामाङ भजन 117 नम्बरला भजन दाइ जम्मन देख्छु गई राखाजी तिनी राङ्गी लगुङ्री छारछार सङ्गिर बातासी Rakhaji tini rangni laguri chara chara sangiru batasi Parvala gyala ma Yesu na hinna juta masagadana pangabari Satya dharma gyala Yesu na hinna masagadana pangabari Inawai Gadila namaya
Haleluya. Amen. अनि थारवाला गेलन जा यीशु चाहिँ के निना हालेलुया जु तामजा जमन जान भन्छ पाङवाल लागि अनि जु तामाङ संगति yang disulawin. Haleluya. Amen. Permishwar da महिमा थाके yang चुदिरी 119 नम्बर दा अनि भजन दाइ गए गाई तिनी सोबारी आशा yang जी येशूला दया माया से. Haleluya. Sudah bisa selawasi. Haleluya. Ani ju siam tang masih lama जा अनि परमेश्वर दाजा महिमा प्रशंसा फुलबाइगिन मोला. Haleluya. Ni achai ani चुदेरे अनि 39 नम्बरला भजन गाइको छन्द प्रभु येशू दा डम्फु राप्सी फ्याफुला. Haleluya. अनि चुरी yang चाहिँ डम्फु राप्सी परमेश्वर दा महिमा फुलबाइगिन मोला. Haleluya. Amen. Amen. 39 नम्बर तामाङ भजन नम्बर 39 छन्द प्रभु येशू दा
तुमालनी Sungka tung tung ri Joy jambu litri mi Namu bacayin tam tom ri Namu bacayin tumalani Prabu Yesus damai sabji Dande dama kasih sukari Prabu Yesus damai sabji Dande dama kasih sukari Prabu Yesus damburang si Prabhuda Sama Yesuba Prabhuda Tu siapa ngerikin mula Saudara tu Siapa itu malam-mana adu Disebabkan si Prabhu Sadar tidak bisa selalu Saudara Sempre tu malam manado Disebabkan si Prabhu Sadar tidak bisa selalu Sempre tu malam saudara Surgadi indah jala Sempre tu malam saudara Surgadi indah jala O Prabu Yesus damburang si Prabhuda Sama Yesuba Prabhuda Susah ngerikin mula O Prabu Yesus damburang si Prabhuda Sama Yesuba Prabhuda Susah ngerikin mula Haleluya. Yang sonno Prabu Yesus da za damphura sifka fulla anji fulla gen mula. Haleluya. Yang आजै परमेश्वर दा भजन अनि रांगनी गाडी जा जागला याम अनि ज्यावे के जुमुला अनि आजै परमेश्वर दा यामला आजै परमेश्वर दा जा स्यासी नाम अनि तेजंग लागि परमेश्वर दा जा स्यासी नाम रांगनी से महिमा प्रशंसा फुलगाम फुलहामना हालेलुया. जुदि आजै याम अनि 118 ला तामाङ भजन नम्बर 118 यसला छानले रापुत्दै यंगाले जम्मन दिगदासी विभाग भएदै गए. हालेलुया. Jai
प्रभुका जय जयलाई हालेलुया यहाँलाई प्रभुका जय जयलाई हालेलुया परमेश्वरका महिमा अनि प्रशंसा थाले आज चाहिँ हामी यहाँ जम्मनदेखि परमेश्वरदा आज चाहिँ परमेश्वरदा अनि भएका दिवसिना अनि परमेश्वरदा यहाँ थिगे चुदिरिजा स्तुति प्रशंसा आज फुलगे अनि जय जयकार अनि समय यहाँ फुलगे 120 नम्बरला तामाङ भजन घोषणा परमेश्वरदा आज यहाँ जम्मन सिमगारी दिक्षिना एक तर्सिनाम परमेश्वरदा थिगे हालेलुया नि केवा धनंगादा जुनी पिंजी येशू से आणि येशूदा विश्वासला दाची थारो yang जिचुलुसे हालेलुया तब yang जुबा जन्दा बसिना
धन्यवाद आमा तुझे से तागे रखना प्रश्न सदा जय जय तागे बाबा अल्लाह महिमा प्रसन्न याला प्रशंसा लारा दाना बाबा anda धन्यवाद anda महिमा anda प्रशंसा तागे खालसे गरे बाबा शान्ति दिन आनन्द छ राजी तुझे से मुला जीवनले धम्मालाई सेमिन्छन् तुझे से मुला बाबा रंगा मेन दया वाला लागे तुझे से बुलावा रंगा
जम्मन सिमेन्ट बाबा तुमरा ब्रान्च तुमरा जम्मन जीवन छ बाबा भन्दा बेसी kada महिमाको प्रशंसा गरे धन्यवाद बाबा मान्छेको जम्मन जुमायो परमेश्वर बाबा सुन्दरीलाई जब रङ्गलाई महिमा रङ्ग चाहिँ प्रशंसा गरे अब रङ्ग महिमा रङ्ग प्रशंसा सदा सर्वदा भन्छ फुल्ला जुदुरी रङ्ग महिमा रङ्ग प्रशंसा जाडलागी रङ्ग जान्दी नै खला यीशु प्रभुलाई छन्री आमेन हालेलुया जम्मन जय मसीहा दाबी न लास्ट फुल्ला परमेश्वर महिमा परमेश्वर आपदा प्रशंसा थाकै जम्मन लिक्सी भएको दिवसी नाम परमेश्वर आपदा प्रशंसा फुल्दी अनि ढोका उच्चुदै रिचार्ज अक्षय अनि yang परमेश्वर दा आराधना फुल्के हालेलुया अनि चुदै रिचा yang वचन समयरी अनि ढोकामा बोला अनि वचन समय जाँदा अनि पास्टर मदन तामाङ अनि ngala आपदा भन्ना अनि तनोभन्दा अगाडि जाँदा वचनका लागि प्रार्थनालाई अगुवाई हेटौडा ग्याम अनि सुरेश तामाङ हेटौडा अनि युवा मुला अनि सुरेश तामाङ जोद्धा अनि चु समयरीचा वचनका लागि अगुवाई सँगै आग्रह लाला परमेश्वर आबा रांगदा लानन लानन थिजे छे तिनी फेरिन प्रभु रांगला जो सेवा अनि संगतिरी परमेश्वर आबा नन्दा रांचे जुदुई सम्म रो लासुजी अनि जुन दुई प्रभु विशेष दुई जा रांगला छोनको बचनदा रांगला जासे बावन मोला परमेश्वर आबा अनि जुन बचन जा नन्न गुंगरी खास मला प्रभु रंग से जा थे पवित्र आत्माला सामर्थ्य अनि शक्ति से जा रंगला जाला जम्मन प्रभु सेन नंग एन्जेन प्रभु थे वचन ओ प्रभु घोषणा लासी पांगमला लागि जा प्रभु रंग से लासी परमेश्वर आबा अनि गुंगरी रंग तसिनाम रंगला आत्मा पवित्र आत्मा से रोला सिनाम परमेश्वर आबा अनि म्यानबा अनि जम्मन परमेश्वर आबा अनि रंगला वचन ठाबा ज्यादा रंग परमेश्वर आबा से रोला शिवको बिल प्रभु मैं सु प्रार्थना रंग द खुल्ला परमेश्वर आबा तो वचनला दुईडी रंग संगंदा रोला शिवको तो वचनला दुई रंगला छारी चोल्ला अनि रंगला ज्यादा परमेश्वर आबा रंगला छारी चोल्बा प्रभु जम्मन वचनला दुई प्रभु रंगला छारी चोल्बा मोलमरीला यीशु आबला छान्दी आमेन हालेलुया जमन जवान मुसुला धन्यवाद ह्याङला छु सेवा संगति परमेश्वरला छ्यारे ह्याङ छोल्छि मला वचन लागि तयार दैसिन मला ह्याङ वचन संगे परमेश्वरला वचन ग्यालसी अनि परमेश्वरला वचन बाइबल धर्मशास्त्र छोइ ग्यामसे ह्याङला तिनी छु दुईरी परमेश्वरला वचन नाइ ढंगनि गुंगले तुन बारे बसिकाको मला छु दुईरी विशेष जुम संगति अनि ह्याङला फेसबुक लाइभ ग्याम अनि युट्युब लाइभ ग्याम च्यासुबा जुन जुन गाडी जम्बुलिङ नाङमन ठामसिचिबा जमन तामाङ जुडाले नाराङका दिदा परमेश्वर चाहिँ मलम दन्सुगाई दादी ह्याङला नेपाल युचर जा तिनी आराम अब मुन्न दुई मुला गेल असि ब्लापकाले तिनी आराम बसी रहन्छ परमेश्वर वचन संसु हमसेल मला विश्राम त्यो रोङयुलसा ह्याङला अमेरिका क्यानाडा अनि होराङसिन युके जम्मन गाडी जा तिनी 16 दुई मला रंगनिका दे मुनकी दोना आराम से ब्ला केरी सिमसी दोसी सेंग बदुरी परमेश्वर वचन से अनबारी यंग तयार मला हालेलुया अनि जम्मन द परमेश्वर मला बन्दन सुगाई जम्मन द रोला सुगाई गति टु लाइन केरी जुम संगति भन्दा दारे लाइफ बडी से च्यासु मला रंगनी भेडन परमेश्वरला यंगला स्वर्गला परमेश्वर आपला मला बन्दन सुगाई रंगनी भेडन एकदम जेबा जेबा मंगादे जेबा जेबा घेदांगादे दन सुगाई परमेश्वर आपसी जो बतन सुंगा बन्द ngaसा पांगो बन्द ngaसा ngai रंगनी गुंगरी है गाडी से एकदम जेवा जेवा कमेन्ट गर्दा छु मलाई रंगनी त धन्यवाद एकदम गन विरोध गरी रबा कमेन्ट लागि रंग लाना लाना धन्यवाद रंगनीला कमेन्ट लामा ती तामाङ क्रिस्चियन यांगला सेवा सँग चाहिँ अझै एक माइमा अर्को माइमा दोमल हालेलुया
Yangla permission of the Yang Tali Prophet, Danyabad Fulgi, Tila, Waya, Niba Dari, Ekdam Yangla, Amos Tamanga, विभिन्न खाला जो कमेन्ट नसिया फोटो भाइरल नसुदी रंगीता लाना लाना छुरी छे रंगीता लाना लाना धन्यवाद सुराम खाला कमेन्ट आसमका गणेश सूत्र तब्यांग हालेलुया एकदम गन्दा चिन्दा फिक्री तिलेना नारे टेलिभिजन परमेश्वर छन्बा आबंग निन्छम हालेलुया यांगला छु तामङ जुम सेवा संगतेसी इन्टरनेशनल तामङ क्रिस्चियन स्पिकिङ फेलोशिप सिलामा तिनी जम्मुले नाम ठामसिटेवा मासिता तामङादि गीता बमला हालेलुया गीता बमला सुजा परमेश्वरले अनुग्रह सिना सुजा परमेश्वरले मोलम सिलामा हिन्ना तेदाबालामा अनि फेरि चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ गलत पिन्छु यहाँ सुनिल तामङ विवाह दादिङला आल्छे इन्फर्मेसन सुजा चाहिँ कि गलत हुन्छ भनेपछि आमोन तामाङ आमोस तामाङ चाहिँ मकनपुर लाइन काभ्रे जिल्लाला दाते गोदौरीला याङला छु गोदौरी नगरपालिका 14 ग्याम याङला छु तामाङ संगति प्रसारण दबला रंगनीदा नाला दोषीन मोइचेन मला रंगनी से प्रत्यक्ष आमोस तामाङला एकदम भिडियो भाइरल बसे आमोस तामाङला ठेगाना गरे मोबाइल नम्बर का जम्मा तो धोरावा लाग्दा राम धन्यवाद सुनिल तामाङ आले रंग चौधरी धनशाबडी राम परमेश्वर मान्नु छु गाई रंग 3 महिना रंगले परिवार बसेर मला रंगला लागि मैले प्रार्थनाला इन्टरनेशनल तामाङ स्पिकिङ फेलोशिप टिम सो जम्बो लिङला विश्व तामाङ क्रिस्चियन चाहिँ रंगा छेमाले सिन मला रंगला जीवन परमेश्वरले महिमा दिन प्रशंसा तसेर मला नन्दा एकदम ताङ्गो मला रंगसे आमोस तामाङला मोबाइल नम्बर विश्वभरि धोन छु एकदम लाना सेम धन्यवाद रंगा लसु तुझे मला दारिम yang सुदुरी परमेश्वर छन्तो पतंगिया छे हामी गोरेका इतले पंगला मला धन्यवाद सुदुरी विशेष चाहिँ जम्बोलिङ हान्सुजीवा यसन्दा एक स्वास्थ्यमा जुजाले नाना गरे तेना परमेश्वरले मोला जुजुवा नाला उसा नाला जोस ना गर्नुला रंगी शिवा बन्धन छ जम्मन निसे येशू ख्रीष्ट थार्बिन बेबिसी तेरो yang नारायण हालेलुया हालेलुया yang जम्बोलिङ कोक सुबा yang कोकला कोका-कोला मालिकला दर्शन दिन बिचान जातिको बिचम प्रत्येक शिव बन्धन नाच कोक जा सोल म्याङदोला त्यसै म्याङमत न बिबा दर्शन दोसी त्यसै कोक सबरो कलाबाला दिने जम्बोलिङ नाङन कोका-कोला आश्रममी खालाइन नारे है सोदा हिमालय टुप्पो नाङले दान्जाजी सिराक न दान्जाजी कोका-कोला समूला त्यसले सम मालिकला उद्देश्य दर्शन जाछु बा प्रत्येक जम्बोलिङ नाङला बिगारेदा शिव बन्धन नाच कोका-कोला म्याङ गाइ बंबा हेरन कार्यमा ती जम्बोलिङ नाङन हान्सुजीवा बेनन जुजाले नाना गरे रानी शिव बन्धन छ यसुन थार्बिन ग्लेपिसी फेना दबलिन्छ याङला तामाङ शिवला उद्देश्य दिन दर्शन लक्ष्य हालेलुया रामदीले मलाई बोल्छु दारिङना चुदुरी राङले गुणी परमेश्वरले जन्म बच्चाका मुसाबिन अनि चुदुरी परमेश्वरले वचन प्रेरित किताबले राङले के अनुरोधलाई दारिम क्रिस्चियन गाता दोषी तिने यरुशलेम फेके हालेलुया यरुशलेम फेके हालेलुया अनि yang Yesus Kristus विश्वास नगरेर जीवन तदोबदा गोसन ताम्न बारे रंगे गुनी पनि मान्छे तिनी चाहिँ भविष्य पास्टरले अगुवाकारी ngapan सिनियर व्यक्तित्व गाले मुसुला रंगे चाहिँ ngai बढी ताम्ला बन्द रंग छोरी विषम रंगे चाहिँ सल्लाह सुझाव कमेन्ट बिर्सिएको तिनी येशू ख्रीष्ट विश्वास लगाएर गुनी त गोसन तत्वले बारे ngai रंगे पनि मान्छे वरन सिन तिनी येशू ख्रीष्ट विश्वास लगाएर जुलाइ नाना गरेर गुनी तदोबा गोसन ताम्ला बारे अनि साथसाथै yang darim tirim एरुशलेमले दिसी हालेलुया गवाई दिन साक्षी दोसी हालेलुया अनि चुत्रिङा परमेश्वरले जन्म वचन प्रेरित 2:42 पत्रिङा त्यागे रंगले गुङरिङा पढ्छ सुला गादिन तामाङ बाइबल मुला सारको बोली तामाङ बाइबल ल्याउने रंगले त सुला है अन्तिम जाकर नेपाली रंगले पाङला अनि जुन मूल तामाङ मुला प्रेरित 2:42 पत्रिङा रंगले गुङरिङा थांगे सुरी जा चुना सिद्धि मुला Zaman saya teni kate se mu tera kate se lopa tam nyanba sangwari lamuba प्रभु सामुबा पछि सेम गिप्तसी सदन teni kate प्रार्थना lamuba हालेलुया ini प्रभु येशू ख्रीष्ट विश्वास लगाएर गुंगरी प्रभु येशू ख्रीष्ट तेनमा गते येशू ख्रीष्ट साँचो रूपले विश्वास लगाएर जीवन दिदबा नम्बर 1 दाम छ प्रार्थना हालेलुया रंगीला प्रार्थना लगाएर खाछु मला यांगला टिम दा खाछु मला यांगला सेवा संगति लागि खाछु मला रंगी लागि खाछु मला जुन जुन मिसे येशू ख्रीष्ट थार्बिनमा ग्लेपिसी रंगला सेमेन्ट विश्वास लागि बत्तिस किन खेला लागि पहिलो गेजा प्रार्थना इन हालेलुया साँचो परमेश्वरले प्रार्थना गर्नु अनि के प्रार्थना
यहाँलाई सम्भव परमेश्वर आस्ते जब दीक्षित होला हालेलुया पवित्र आत्मालाई संगति होला हालेलुया अनि त्यसपछि के किताबले चाहिँ यिनी गरेर प्रार्थना जा पवित्र आत्मा दिन्छ तदै सुन्दै हालेलुया tinggal dalam kita. Prabu Yesus jambul dengan siapa? Dari yang satu tamang siwa dalam Kanada game, ani Amerika game, विभिन्न लागि हम भर्खर दिन प्रभु विश्वास गर्ने यङला tu सेवा खेदा सिकिनी विश्वासी बोल्यो तब मलाई वाउ तामाङ नि सेवा लाउने वाउ तामाङ भन्ने बनिया नाम नि यति पूर्व तामाङ हालेलुया सो दे जाबा तामाङ सेवा दाइ कति सिधा बन्द गर्दो सुम्बा घडो ताङमा तामिन्छु हालेलुया जब बन्द गर्दो बिना नि तब बडी दबन नि लाग्यो हालेलुया दारिम कोरिया गेम से तामाङ जोडा दबन हालेलुया जम्बुलिङ नाङला खोरकोरी दान्जाबा बेनन तामाङ गाइसे येशू त मुसे दला यङला उद्देश्य यङला लक्ष्य त सुन्नु नि तिनीलाई हामी त पाला दोसिन येशू त विश्वास नगरिला पहिलो खेदन्दा प्रार्थना हैन पहिलो खेदन्दा प्रशंसा पहिलो खेदन्दा परमेश्वरले त्यहाँ गफ लाइन हालेलुया यङला परमेश्वर आबिन जुन मिसे परमेश्वरको जन्मवचन सुसमाचार यूहन्नाको किताब 1 अध्याय 12 चाहिँ जति जना मिसे येशू ख्रीष्ट विश्वास वाला थेमिका दिन्छ परमेश्वरलाई जादिन जामे दो अधिकार पिन मलाई हालेलुया तिनी यङ परमेश्वर आफ्ना स्वर्गला परमेश्वरलाई जाजामिन स्वर्गला परमेश्वरलाई सन्तानिन त्यही बेलामा यङला पहिलो स्टेज परमेश्वरले गफ लगाइन प्रार्थना बिच परमेश्वरले गफ लगाइन त्यही बेलामा सुरु पाङमा पहिलो परमेश्वरलाई प्रार्थना पहिलो सदा दिला क्रिस्चियनका येशूले विश्वासमा येशूलाई प्रेरित मूल चेलाका म तामाङ छ अनि नेपाली चाहिँ प्रेरित गर्दैन प्रेरित गरिन्छ परमेश्वर स्वयं सिद्धमा चेला गरिन यिनी गरेर सेवा सङ्गति जम्मन जना गागिने पोतमवा जम्मन जना सेम गिदेसी परमेश्वर आपले प्रार्थना हालेलुया प्रार्थना नमो हे कारण चाहिँ तिनी जम्मलिङ ठामसे चाहिँ बेन तामाङ गरी सु इन्टरनेशनल तामाङ क्रिस्चियन स्पिकिङ फेलोशिप तामाङ जम्मलिङ दंगला क्रिस्चियन गादेला संगदेला बा सु केलाङरी जम्मन तामाङ गरी गिदेसी प्रार्थना हालेलुया जुन मिसे है परमेश्वरलाई साँचो माया साँचो प्रेम नमस्ते बारे हे गर्दा परमेश्वरलाई प्रेम मसे नदोला सुर्याला यङला गर्दा बिना यङ चाहिँ थिएन प्रभु येशू सुमला yedangai sitai pinji posnon pinji esenun posnon kenalau yang kenala bertaya haluya berarti ngala baki aki kabagari ngala baki zaman juga nana ngadi isun mosego haluya ani nangi प्रार्थना सुन्न दोली जम्मलिङ नङ थाम सेतिबा zaman tam juga nana ngisi साचो कथा जुनी बिना इsun मो जो प्रार्थना ले खाचो बना जो प्रार्थना परमेश्वर राजलाई अरे परमेश्वर से जो जम्मै खडे परमेश्वर माइ हालेलुया युना सुसन्दरा 12:24 परमेश्वर आत्मा हिँड्दा परमेश्वर आराधनामा भएको भूमिका दिसे आत्मा दिन सत्यधारी छेला आराधना हालेलुया तिनी तामाङ टिमसे सत्यधारी परमेश्वरलाई आराधना होला जम्मन काला बाजा बाजा राखी परमेश्वरलाई मैको लगा हेलन लागेछ तामाङ टिमको कविता ममला हालेलुया हेलन लागि तामाङला के कारण छिनमा तिनी रंगा प्रार्थना रंगा आराधना खातो होला तिनी परमेश्वर आफसे बढी भन्दा बढी प्रार्थनामा बढी भन्दा बढी चला आराधनामा लाना भन्दा लाना परमेश्वरले जब बात गर्नु खासो मलाई खेल्ने गौसी माइ गर्नु मलाई हालेलुया नम्बर 1 दाइम नम्बर 2 दिजा अरु ताति मुला बिसाम क्रिस्चियन गरे येशू ख्रीष्ट विश्वास गर्दा येशूला क्रुसले गीत होला हालेलुया नेपाली त एक कथा होला यङ येशू ख्रीष्ट गीत होला हालेलुया परमेश्वरला पवित्र आत्मा गीत होला हालेलुया यङ गीत होला अनि फेरि 2:44 चाहिँ बिसाम प्रभु द विश्वास ला जम्मन मिगा दे ग्रादिक्री रूप तममा ओसे थेरिका दे छमुमा सेगा दे जमानिन हिना बिसी सब लामुमा हालेलुया अनि सयाले पाङला ओसे थेरिका दे दिन जम्मन सेम गीत पछि परमेश्वर मन्दिर रूप ओसे थेरिका दे दिन मिसी हो येशू प्रभु सबादिन जाबा सेम तोसी तांगी ताबाला आमेन हालेलुया येशू स्वागत चाइ अमेरिका मुगाई चाइ बेलायत मुगाई चाइ क्यानाडा तान्स्या गई चाइ इन्डिया जुन सबै कुनारी मुगाई तर येशू ख्रीष्ट यङला एक आत्मा नन्दो आमेन यङ गीत दोला
जब यहाँ गीत प्रार्थनालाई जम्बुलिङले परमेश्वर उथुल पुथुल जमानमा हालेलुया पवित्र आत्मालाई भूकम्प सम्पूर्ण खावन उतार्यो हालेलुया जब प्रेरित किताब 40 पाउल सिलासको बेला भाइ सापसी जमन जेलखानालाई नंगला भागिता नभा मते रात्रि चाहिँ प्रभु जब शिर गीत आराधना चाहिँ त्यो जेलखाना गेटहरु टक्रा टुक्रा टुक्रै हालेलुया त्यो जम्बुलिङलाई क्रिस्चियनलाई जब एकतापछि प्रार्थनालाई सूर्यमा जमन शैतान बन्धन गरे मामला बन्धन गरे समस्या बन्धन गरे जोगालन सेनाको बन्धन गरे टुक्रा टुक्रा हालेलुया टुक्रा टुक्रा चेतान्दा रंगनिसी गोसुको रंगनीला प्रार्थनालाई खाप्छु मुला यङला प्रार्थनालाई खाप्छु मुला अनि यङ एकतापछि प्रार्थना दोबला खाप्छु मुला हालेलुया जो तामाङ यङला सेवाला उद्देश्य पनि लक्ष्य त सुन्नुलिन प्रत्येक तामाङले एक तदोर हालेलुया हालेलुया जो हावादारी तामाङ गीतदो विषय आइराक्तुङबा जिदुङबा मेसी गीतौ विषय आहाम पवित्र आत्मा से प्लिङसी गीतदो हालेलुया जब परमेश्वर आत्मा से प्लिङसी गीतला नि तब तेरी एकता हाला तेरी जब बल हाला शक्ति हाला परमेश्वर अभिषेक हाला हालेलुया तिनी यङ एकता तदोला आमेन यङ एकता तदोला हालेलुया अनि जुन समयलाई प्रेरित गरे जुन समयलाई येशूलाई चेला गरे सेम गीतसी प्रार्थनालाई बाबा त्यही बेला यरुशलेमलाई धर्मगुरु गरे त्यही बेला सदुक्य फरिसी गरे थिए मान्छे लोङमा हालेलुया तिनी परमेश्वर विश्वासमा जिउना गरे जब गीतसी प्रार्थनालाई नि त्यो जम्बुलिङले शासनलाई नाइबा दोतौला शासक गरे नाइबा दोतौला ह्यांगा बंगलाबा चेनालाबा त्यो आमराङ शक्ति मंगुङला शक्ति गरे तिनी ब्रेसिङ नेपालमा हालेलुया यङला एक तसी जब प्रार्थनालाई यो मंगुला शक्ति गरे जमन नास्ता सिनिला आमेन नास्ता सिनिला दारे नम्बर 3 निकालेर निर्माणला तिनी प्रभु येशू विश्वास जुराले नगरे येशू थर्बबिनमा ब्रेक्सी विश्वास गरे यङ बेनन तिनी येशू ख्रीष्ट साक्षी दोदो हालेलुया येशू ख्रीष्ट गवाई दोदो है नम्बर 1 प्रार्थना नम्बर 2 एकता नम्बर 3 जा रंगला गवाई जब दोदोला यङला लुइरी येशू मराङदो आमेन येशू मराङदो हालेलुया अनि परमेश्वरले जन्म वचन प्रेरित 2:1 रंगित दाइरको गवाईले बारे पनि मानि यङ नम्बर 3 जा गवाई दोदोला फेरि बाङ्गनला परमेश्वरलाई आत्मा एनी गते थोडी फेकामा इन्छे एनी गते से शक्ति यङला जम्मै एनी गते यरुशलेम से यहुदिया दिन सामारिया अञ्जरी ओचे जम्मुलिङला कुना कुना दोना नाला साक्षी दोला आमेन नाला साक्षी दोला येशू ख्रीष्ट साक्षी येशू ख्रीष्ट गवाई दोला ल्याङ्दिनी येशू ख्रीष्ट गवाई नै दोलन पाङ्गे येशू द विश्वासले मिगरे तिरु यरुशलेम नि सो बाइबलले पामा यरुशलेम द हालाई नतारिम राङ्निसीको दोला इजरायलला यरुशलेमले आरेवा खार्तो गएको न्यु बिवाइन तिनी चु वचन देखाएर प्रकाश दिले दिन्छ सु यरुशलेम पहिलो यरुशलेम द राङ्ला परिवार इन हालेलुया नाला परिवार इन हालेलुया तिनी नाला परिवार येशूलाई राति आदर नै राति प्रदान गरे नाला जीवन चंगाई आदर नै चंगाई प्रदान गरे हालेलुया नाला उद्देश्य यङ लक्ष्य सुनिन यङ नाममा ममता 10 कोष नाथन यादोला आमेन हालेलुया अनि रोगी बिमारका यङला ज्यादै नाममा याला 75% रोग त मादोला हालेलुया जब यङ प्रार्थनालाई तर जमन 100% रोग दिने भन आमेन याला लागि त येशू ख्रीष्ट यङ साक्षी येशू ख्रीष्टलाई गवाई दोस यङ आमेन हालेलुया येशूलाई गवाई अन्तिम 3 दिजा नै पनि राङ्नेदा येशूलाई गवाई यङ जीवन यङ हालेलुया हालेलुया अनि त्यो यार हप्तारी नाचुरी जीवन गवाई किन गरे आले फेब्रुअरी ग्रेस एफएमला जुन टेक्निशियन आले तर त्यहाँ आले येशू विश्वासलाई थे आलेसिले हजारौं करिमिला चाहिँ वरिष्ठ पास्टर अगुवा गादेर जम्माला गवाई रेकर्डपछि प्रचार गर्दै मिनिस्ट्री विद्या विज्ञान छ तर वास्तविक ये भिडियो खिचाउन आले द क्रिस्चियन आइले जब नाला चुकोडा आइ सुनुन स्थानीय हाजी अनि नै त्यो आल्दाबाङ जी भाइ अनि एकछिन नाचा यसो विश्वास परेको नाला गवाई पाङ विषय थियो आल्दाबाङ अनि अन्तिम हाजी बाङ जी त्यो समय आउँदैछ दाजु त्यो समय आउँदैछ सर अनि नाला जीवन गवाईका दिन त्यहाँ आल्दा रेकर्ड लगुन्जी अनि त्यहाँ आज अनि यहाँ फोन नम्बर लागि त्यहाँ सुन्जी नै छोटे लाना मिकादेला गवाई गर्ने गर्नजी
मैले यति धेरैजनाको गवाईहरू रेकर्ड गरेँ तर तपाईँ जस्तो मान्छे मैले देखेन। तपाईँको छुट्टै गुण रहेछ अनि यसुलाई गुण यसुलाई माया त थिए मान्छे भन्ने राम्रो त्यो दबामा अवधारण केही अवधारण थिए आले याङला चर्ने फेब्रुअरी मला रंगी से प्रार्थना गर्छु हालेलुया हालेलुया अनि त्यहाँले हरेक सन्डे फेब्रुअरीमा ग्रेस एफएम गेम सिधा क्रिस्चियन एफएम हैन क्रिस्चियन रेडियो स्टेसन हैन तर त्यहाँले त शनिबार छुट्टी हामीले मैं पाउँदै जाला तर भइदा थिए आज छुट्टी बन्द होला हालेलुया अनि शनिबार खबर त एकदम राम्रो मलाई यसरी ग्रहण लबरी तयार मलाई तर फुर्सद आले त्यो दबाला नै त्यहाँले रोलामा जुझालिन आन्का त पङ्जी कि सु आल्दा समय बित्यो आल्छे ग्रहण लबरी तयार मलाई हालेलुया याङलाई जीवन र साँचो र शक्तिशाली गवाही त हालेलुया तिनी याङ यसो ख्रीष्ट विश्वासमा जोडिन चाहिएको कार्य गवाही त गलत तरिका से क्या है याङलाई जीवन गवाही यसुलाई साक्षी भन्दा याङलाई साक्षी कहिले के छ है मनले फेपन मलाई केम सेवा गर्नलाई भाइ पर के मान्छे परिवारले तारमाले सोदोमाले है परमेश्वरको वचन परम आत्मा के कोरस मलाई यस नम्बरमा होला नेपाली वचन स्तुतिपूर्ण ओडाले एउटा गवाही गर्नु होला रंग गवाही चाहिएको जीवन बिहान गर्छ मलाई है याङलाई जीवन साँचो ईश्वरलाई गवाही माग्नु हालेलुया याङलाई उद्देश्य त्यो तामन सेवालाई उद्देश्य लक्ष्य सुन्नु कि रंगीला गुंगरी जम्मन मेगादला गुंगरी याङलाई गवाही याङलाई साक्षी येशू ख्रीष्ट हालेलुया याङलाई येशू साक्षी हालेलुया जुन गवाही दिएर जुन याङलाई सेवा बाहिर चक्र बाँधे गए पाङ्गे नाला तर पनि चाहिँ माफ हालेलुया इमान चाहिँ माफ पिन दोना सप्तम है त्यो सप्तम सुधार नभए त्यसै त है याङलाई परिवार नदा एकदम नगिरो विभिन्न सुमर कार्यबाट सप्तम जाम होला शेर्के थोन्जिम के जे सप्तम पिन आल्दा नाइ शिविर जनाले क्षमा लाउ पाङ्गे त्यसै नाले जाम प्रभुलाई माया होला नाले येशू अनुग्रह होला येशू होला हालेलुया याङलाई गवाही त सुन्नु नि याङ येशूले विश्वासलाई बदलेर गवाही साक्षी त येशू मानिन्छ मोगडामा नाइ क्षमा लजी त्यहाँ हालेलुया रंगी से प्रार्थना गर्छु हालेलुया त्यो कारणले तिनी ख्रीष्ट यसमा विश्वासमा जुडाले नाना गएर घुम्ने तोबा सो तीनवटा तामजा याङ से मनै आधार याङला मण्डलीले याङला परिवार नाला गवाई चितारि बिसम नै अरु त ईश्वर बाबा आखम नाला परिवार नै प्रभु ईश्वर भजक थिएला बानी हम बारी बिसम अरु त कति थिएला बा है त्यो कारणले तिनी चाहिँ धान रंगी सा दाजु जुडाल नाना गरा रंगीला यमो जुसारी आमा यमो गरे मलाई फेरि प्रभुलाई दिलसा दुबारे फेरि दोनबा गेटा प्रभु याङला किन पिनमा मलाई रंगीला प्रार्थना खाछु मलाई रंगीला प्रार्थना रंगीला रोला खाछु मलाई ठेक गाडी दोबा लागि रंग अमेरिका गजाला रंग परिवारको नाम सन होला सिन्धु बलक मलाई काप्रे मलाई ठेक गाडी दोबारे रंगी आकम तर रंगीला प्रार्थना रंगीला रुसी मनी धेरै दोबा आमेन मान्छे के ईश्वर साक्षी ईश्वर गवाई बस्ने निकाम छ तर रंगीला प्रार्थना खाछु मलाई रंगीला रोला खाछु मलाई त्यही कारण जब तामाङ सेवाला विजन दर्शन त चुननी नि प्रदीप तामाङलाई सेवा गर्न गाछ यसो थाल्नु लेखी छैन लदोला सेना लदोला विश्वास लगाइ गरा खेल कारण खेल सरकार त अमिना छैन लाग्छ नाला सरकारलाई यहाँ सरकारलाई अमिना यहाँ चाहिँ थिएन लदोला यसो सुनमानबाट मात्र किताब 28 19 20 न्यू जर्मनीमा जमन जात मिका देरा स्वर्गलाई युसला बारीले छैन लाउ यसोला बारीले बाङ्गो यसोला बारीले प्रचार लाउ स्वर्गलाई परमेश्वर आबा प्रभु येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्मा मिन्दी थिने गान्छ बप्तिस्मा पिनु थिने गान्छ नाला चेरै नबिस प्रमाण लाउँ सो परमेश्वरको आज्ञा पनि पूरा गर्नु याङ चाहिँ पूरा गर्नु जुटाल नगरी त्यो कारणले पनि याङला सो जम्मन यो पूरा गर्न लागि याङला पहिलो नम्बर जा प्रार्थना दोस्रो जा एकता दिनन सेम तदुजी तेस्रो जा याङला गवाई जा जब तदुजी हालेलुया याङला साक्षी जा जब तदुजी याङला जीवन जा येशू ख्रीष्ट साक्षी नंगला याङ जा ईश्वर साक्षी तदुला जम्मले रहदा नै बादाम डॉक्टर राताम जी आएर साक्षी आइन सुरोट बिन खैदिन साक्षी आइन तिनी येशूलाई साक्षी याङ तदुला हालेलुया याङला गवाई जा येशूलाई गवाई तदुला याङ जा येशूलाई गवाई तदुला तदुला सुनन बिबंगाला बिन्दी अनुरोध मलाई रानीरा अनि तेल बत्संगे रानी मोलम दो चुकाई रानी परिवार रानी सेवकाई जमरी मोलम दो चुकाई दादी चु पर्सन सान्नम ल सुबा यानन ल सुबा जुली नानांगा दने सो थारबला यालम थारबला जुली
सरकारी भोट yang rangni sing no shi bala benti bala अनुरोध bala tini ta patsan ci tulun sung lagi yang shem gida si सरकार hilsala nape do bari taya ko dola permission yang benakan malam do chugai tini la chu patsan nga churin thanman rangni ta gungri dosin la so khabla dai basya yeso ci jamaat molam